we take a later in, Loy Jagaloi, a lady by week. So we'll be yelling it. Thank you very much. In Pantiquin, before Canada Twin, the recognition, Bukuloi, DR, Titolo, La Chugalal, Akor, Benamantio, Kayana Lil getting a tian by dog. A Lilian, mad by Pantiquin. So in that way, Queen Tree, Titolo, La Chuig, Overmod, Ring the Dachuek, Ring the Knowledge. Chambajola Twin is speaking. Who are going to win? We bakalim bakayan pon bagi speaking bakaluen engine IEC near Cole. Ketu yang bukuloi, niali jana bukulej. Jan kitro loi, ading kita niale. Ekibeni mandekena chini ale chikampa nial. Ye benedi kene chepenero, woman dan jengkone kene bapiai. Achini ale chikam nial. Agute na budin kabut agute din nyerela, ding panyang budin nyerela. Kuding ni ala jabudin nyerela. Eki nyuwa da chini ala chikampa nial. Achia buru chikala ba. Ni ala yamu na on there panyang ada. So kena to. Yin pa antibuir. Kijida Dachuek mano miye kule. Banyi ko buku tam nial. Banyi chabab. Rani chol engineer Lual Mayen Dau. Election achi yung Dachuek loy kepeinin tuk penero 2026. Election kena atere ko kero. Election kena etunya atere ko kero. Rani chol Matiomu kura duot kene party dani chol Dachuek Progressive Alliance. Ban Matiok atau di tina atau kaburo jor buwe mod bay. Matiomu kura kaburo jor buwe mod. Acu kunyoy ban kaburo jor buwe mod. Aywa inge ban Matiomu kura kageti. Team number 2 a team chol Dachuek Youth United Alliance. Yene ke team Yenger engineer Lual Mayen Dau. Ababen baden abaka tingo chaba jajaro retiti. Election achieve are seriously contested in which engineer Lual achieve by margins of 21 votes. Achenge Matiomukwir achieve war. Kukuchuku beloi achieve really yin Matiok Dachuek ni janyi. Kwande kupedu betagi yakoda. Ichande achieve Dachuek achieve Lual Mayen Dau. Rambu le jari kichi election japiet era antion Matiomukwir achanchi results chike gam kina jiba peaceful result ajike chan in the same day ku IEC team wina na jabo wanim achi unique thing achiloi result ki Dachuek ake chole ke kichita wan kunus ke penchen tuan kurana ku ku election era 808 para jiba do to kan jiba ya ti yung IEC team de ku ko go in result chala ta do wan. So this Dachuek team achieve unique thing actually result I think a better ka finger ku dai ko du ne bai ke ni kene ka chuo mani mne ko le yin bai ku ba le kene chuk at this level of organization ben chin ba tie Dachuek ku kaman kon chu ka chon a chuo mien for that. This event will mark the unity of Dachuek community and Naira ne ki yelwe ne ki Dachuek ba te forever ki ira ni jo ngiro ro hito Dachuek ki jimat ka jiben ko ji kaman ga ji ka chon u ka jiben ye kule kunyale je wada ji pin go dinga to bikira ne hakon. This event will mark a colorful event for Dachuek ko ju ku set a example anything be Dachuek ba loy abu got from this level achieve lo got pin got from this level. The Juba Stadium will be called Coco Benetin organization road. Now to Juba Stadium then, Kobiato, PT, Chambu, Kaya Loitin. I think I did very good. Kibaluel, and she be Jamarit. I guess it's Kwa, Kakabaka Bay, Kakabaka, Eventi Ben. Kukitin Baluel, 18 Bonial Kabaloa device, the Lual Mayen Dau. A gathering Jinuja, Ato Gilwa. Abaja tiagi akukoto bin bahita binya 2028 when the team do lomo banya lomge ke tiagi yipyo ulomge ke tiagi inye Dachuek e gathering gene achi korbe topiole koda abujola nyu bade gudulo le chikelo nyu abin ping manifesto do an challenge promise wan jagalo Dachuek akwa bako fulfill e kola yin bai
again 6 pages achen ban ba jam dinoben achite wona topic ke ka is speaking ka ba ke share ba den in all social media na ne ke kan lwer ba den ten ka ba ko ba den chine share in a social media platform ke ba lwer a message balang akuma de matiom kwel wan ti join yi cha le jaret ki cha lo wan chin party do chire dissolve achi ye nyot ni da chwe ka chagam achin party beto achin DPA ko achin DUIA we madye kule ko emis ke da chwe an kirin ki aten ke lelwen male cha golo jamit en ani cho Lual Mayen Dau ani di pa ni cho da chwe e section fa na loli pa ni cho madjak ku en an ji pye yan lo sukuli an ji lo sukuli an ji kwen woren twingen kwen academically eduluber kula form 4 kula college kula university eman jamanu wege aning bachelor degree in civil engineering kikari dikan kita kolo haji da chwe ka jamu panu chol mading 2013 to 2017 chaba ma da chwe kuon I think I did record wan in da chwe panu mading record wan panu mading haji da chwe ka jabu wan in a very peace environment akute kole kira ba le nyoke chop na ye lo ka ba ti ko to bor na ja ba ben capacity de ja lui rule kan je ben pa ni nyok ya deputy ran cho ding dan jo ko mok cha ba mi nyok from 2018 aku 2023 ekene acha jo lo ke ki don number 3 yi da chwe acha jo ting ti pial wala ken pial ka ja jo ting ku kidang ayer organize yene ke ki ka ba wel kan yan ke ni wel yin da chwe ka ne ka ti ya diri no ane ka ti ya diri no ku ka cha ku ba anyali ke dia go ya diar wa na ki wa diri ni pi da chwe na cha ba ne ko lu ku tamat ke man kin mat bo bai wala lo in your own houses bi chi be tem aku de ko to e man a ki IEC a chi loy ku ka chu we ku ri lai election ne very short ane ki chi almost 1 month ke election process kana go lu pe no day 17 ku ku le ache almost more than 1 month for few days achuku cha ni da chwe bara chan bongo be loy ba be nyoy bai mane ki pye dang ye be loy so in bai pa chu gwe da chwe be ya community ta ba ke be ya juro organization kan ki tinge ko le chana ne ki ta mo ko yis ane ki yo lo wa ne log bai pin bara ki ran chu jo men cho ni lo yen e ki be lo ta de romos ye lo wo ti da chwe le be nang ni ke ti ke kin no yu election dei now da chwe ke kin no yu a che be na ki election dei loy successfully ke ba cha ko bo wa bai I am we going to know because I'm very happy I just feel me already e pe je ya tinga ka ba ko ne ben wala ba lo idi ke ya be ri nom ku ye na ba ko yo la ko en ba den ami cha da ba gam ko be ben chen cha ne tingi di ba lo ki chu ko loy will district by itself yi da chwe ku yin ba ti gwe kilo IEC will speak by itself today so I think di balwel baro no ki baro jori oge kidi ki baro jori oge kidi e yindi ora kam amro jori oge diena jago pyo mier we kai pa da chwe ke te ki wa ki da chwe nom kon di arier we chi ni merier we to chimandun e kina ban wo jo le ku ba ngi da chwe ka ni arwe Kudiar kun akida chwe united kase nun mane one of the unique cassette akalui ayem kero on the social media platform e kiyan wo recognize kena ako ba unity dun ba mo pa da chwe kuna ye kude ku jodi ar kun gur ko dog din lo la gabe wan ako he ngawa dini wan ku uniform change ya na ka bien e 2016 uniform mai change ya na ka bien e 2016 ba jolmadi e tin ting le tuji kon cheng uniform awan budi ar bager Juba aduna ke dindi lui eliminated kunya diari ekena ana ba ka sen dur gurmia wali ngobaga loy uniform de ngobaga loy ke an ta yono we kudina lazim joto diar kuni achan diar ka kuma ta kale a cikin bala keruan adi da wala nyitin a cikin bala ta ka seleni ke diar to ka kuma that is a very great recognition kudine yene ke dine pyani uniform change woko ayelo uniform ngot bolo ala gawi state diara bokorwen edine
achabe chali pyo kikinen kere dia to Juba ale balwele ko la kin ko di dan bana balwele pe kuwe wa jakele na ne gidum tine gidum ka be jobe che ba den this paper is a 6 pages abe jo che ba den ko ba jobe queen so wa jakele ni ali get away may come live long may peace be in our community lugu prosper ku bugula twen ki bay rin ga won ku wa ku jong di la jek